namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm trying to like boy sevenzo. Lungulika kuna hagi yazo. Shokon. Yeah, and then of course like like kukwana Africa. Linga like linka na usungo Mr. Post. So as already updated very short previously I okay kombiso ka busy shinen. Boy sevens no chingela hagi yazo la. Ngamshwon very Wono makolo. No hlala mina ka second of course 24th August ri ngena ka like okay ku ve na live ka account vele ya boy sevens leyi nga ta hi khe pfula hi toko ka live a ku yini kahle boy sevens man timhaka ti nga ni boy sevens amun'wana ngichali ya mi vona la hina body ya mi vona Pastor va xota ku hluvula vanhu valava namuntlha va mi hluvula vavanuna va mindyangu namuntlha mi hluvula misava ka mbalanga va ta va ka va tlhava pastor xi khomi gaza pastor Mahemba pastor xi khomi gaza ma swi vo ku vufundhisi bya tirha pela pastor xi khomi yeah, before of course video can continue ya mahlweni I guess I end the challenge the challenge that ya solo swa la ku swo very ani va chavi vele van'wana mi nga mi swi voni ya va active very as you can see leswi a va ndise swona na scam mafenya for content ku va kota ku wina and stuff like that pastor xi khomi pastor va fana va xota ku hluvula loko mi la ku boy seven ta tsaka va xota ku hluvula pastor lawa vavanuna va vone I ma nga ta ku mi ni nge hluvuli la nga ti mi ni nge hluvuli mi ni nge hluvuli mi I ma a xikarhi ka n'wina sweswi n'wi yimisa laya la ngo mi ni nge hluvuli vavasati na n'wina loko ku mi la ku hluvula hi ku ni vone na vavasati la mi kha mi cina vele mi fa mi hluvula mi sa mi nga mbalanga namuntlha I mani a nga ta ku a nge hluvuli laya vanhu va ka Gaza munhu loko a endli swona swilo ni loko munhu a endli swilo hi fanele n'wi be mavoko pastor xi khomi Gaza hi nga si jikajika hi sana yebo hambe Gagashi wa twa hi pastor hambe mani hambe Gavaza wa losa ka pastor xi khomini Gaza buti hi nga si jikajika hi misala pastor Khomsan sweswo mara va xota ku hluvula vanhu va so video ya mahlweni so kahle boy sevens to I flip flop ne I flip flop swinene no chaka ku chingeriwa hala ka ti-politics mara yi kona politician yo karhi yi nga na flip flop bya so do jika u nga na khona so just like that the previous day a yi ri ku chingeriweni Hagiyazi lo mfundhisi ku va kha ku vuliwa yona so already yi le ku ndhundhiseriweni ku yi na power so ku kandzela na lavan'wana very na vugagaxi ku va valungi tanihileswi mi nga ku swi tweli kwala even other influencers kahle all the influencers leswi nga kombisaka swona inani boy sevens ku va valungi so swi swa ku kahle mina ku hi reporter ra mina i ku swi loko ni hlamariseni ku what's going on with Bishop Jazz ngomu ka kusuhi maybe mi nga zama ku va mi yi tshinelela mhani loko swi twisiseni like how he operates like reasoning ya yona a ni ku swi twisiseni wisvara bereda wa ka hlola Xikhomeli Gaza pastor xi yo malembe matsongo mara mitirhi ya vulavula ala van'wana vo tala vona ti-chance ti swi voni tolo mi serious lavo tala ni vona ti-chance xi khomile pastor xi yo ni twa manager hi mba xikete ni ku ya ka tika a wa kota ku kwata yo mi vona la Zvara bene deve ava mbali tinguvu n'we ala ndzeni mi nga mba nchumu
xi dzaha yini dineni mara katika mara he pastor mi ni mi be mavoko namuntlha ni nghena ku khimbetela munyu namuntlha mara pastor vana ni voni xisa xin'wana xa pandla leswi nga ni chuhisa maswita ni vo xisa xin'wana xa pandla leswi nga ni chuhisa leswi nga endla ku ni chuha ni swi vo ku vukhongeri byi na power ni swi vo ku vukhongeri byi na power vanhu va ka hina mali ya vulavula vafana lava mara pastor phela lava hambi vula ku mpoyila n'wina va ku hambi endlisiwa hi nge va tshembi vanhu valava pastor hambi vula ku mpoyila baswithu hambi vula ku mpoyila hi nge va tshembi swi komba ku kereke ya n'wina le ni ta ku teni Ai, as I've had kwala mara ku swa hlupha like once i va i ri ka line yo i va i phamerini laha or i tlhaverini it's very very hard or you can see any negative thing about the prophet swi fanele ku kha ku humelela swilo swa swi ka swi mi nga mi swoneni vhele ti-controversies tetiya ya ni kha ni ti khavhara nyana ni kha ni ti hinta kunene as mastatile ka channel a mi kuma ku like all the influencers a va va ri under payroll ya Hagiyaz already sa mi kuma ku a va koti ku va va vula nchumu against it hambi swi ri wrong you see that's the issue leyi a yi va yi ri kona ni loko comment section hambi swi ando hinta ku ni swona ku already vanhu na vanhu like in general a va ri ku ni kanetini leswi ni nga ku swi vuleni and stuff like that hlupha mi kuma ku hinkwavo swi va khomini Hagiyaz na i right boy 7 a power xi demonstrated like the way leswi nga capturisa swona vanhu swi very very difficult ku va nga against xona you see ma vona mhaka leyiwa so in that regard very very yeah I can of course agree with boy 7 ku ri hayi xi na power Hagiyaz I can agree hi leswo vavanuna mi va voni va mbala a mi swi vonangi wesi va ra bereta a mi swi vonangi vavanuna va mbala swikete maswitho xin'wana maswitho loko ni lava ku vona ku pelapela pastor ina power vatani vo chavi a ya tshama nhoveni chavi a ya tshama nhoveni chavi wa switho a dya yini la a dya ricondo chavi ni swi vo ku swisa leswi na power le he pastor he pastor a mi khomi gaza ku munhu a nga losi ku kaneta ku a wu losi ka pastor sweswi va ku twa pastor u nga nghena u ku mina ka mina nge lose but u nga request la mara pastor ni tshika njelezi pastor xi khomi mali hi mintirho ya vulavula xi khomi pastor xi hinga mali a va vona vanhu va mbala swikete vanhu va mbala swikete van'wana va mbala switofi van'wana me ni ku byela u kwata ni ku byela he madoda vanhu va ka Gaza pastor Hagiyaz ne pastor Hagiyaz a hi leswo na avoida ku swi va repetitive ku swi ze swi borha xa repeat boy 7 hayi boy 7 next time improve hanyana ku i nga repeat ngopfu swilo swi ze swi borha ya in overall hi sweswo guys loko mi nga ta ze mi borheka i va kha repeat swilo swin'we but yeah in overall he covered the whole summary la so from there very very ivi ya tlhapfula na panel ku nghenetela vanhu ni ku tlangela some few seconds la mina ku vulavula leswo biha ntsena mali una yona mi zalo he bodi menu ni vula leswi ni nga swi vona mina ni swi voni na tolo a ni chavise boti yeah and stuff like that leswi nga vya swi ndlisa swona so yeah the main premise la i ku boy 7 i jikini ku ri ha khona xo fika xi jika xi tlhela for no reason what if i tlhaveriwini boy 7 la hina ni Hagiyaz yi n'wi chele swo karhi leswi leswi swa hlupha phela i wina vanuma na mina tlhe ni hlevetela onge as if loko munhu u fika a yingiselangi swilo ni fanele va bari na mina mani so hi leswo guys and then vele khe hetela hi kokwana Afrika vele hi lika ku na usungo Mr Pose Mr wi tshama hi suku kusuku so no hloma ka some of course 24th August munhu loyi nga fika tsala this post ni hleke ngopfu se fika hi vona i fika yi tsala ku ni kombela mi ni lavisa mzaya since a famba tolo a nga kumeki na le fonini please guys loyi a nga na vuxokoxoko i ta kuma 2000 kokwana Afrika ku munhu wa misawu man ku munhu wa misawu ya ni hleke ngopfu
wo pfula hi ntiyiso mani wo pfula hi ntiyiso mi ku ri kahlekahle we can see character ya kokwana Afrika kahlekahle ku yi loko ku laveleni swo biha like Mr Boss loko u humela hi swin'wana so yi nga tsaka ngopfu yi nga yi vona yi kha yi celebrate man loko ha ri laha there is another surprising thing ko ku ni swi vona hala ka fake account ya mina leyin'wana a ni to ku why ka leyin'wana fake account swi nga humi laha account ya Arits but laha ni kota ku va ni a ni loko comment ya a yi humi mara a yi ni blockanga a ni to ku swi ta swi njhani but yeah so as you can see fiketsa loko ximomomo leswi nga ku ni hlamariseni i top fan loyi ze va top fan ivi khi engage hi xiyimo xa le henhla swinene so swi loko yi tshama yi kha yi comment ka swo hosi ngo Mr Boss lero hi nga vula ku i fan nero hi nga tlhela hi confirm ku kokwana Afrika yi nga yi kha yi n'wi yingisela Mr Boss a tikhoneni yi ngo va yi kha yi nga ti kombisi laha yi nga yi kha yi n'wi yingisela tikhoneni ku fana na Jimmy the Caterpillar Man of 4 a yingisela ku Benny Mayengani tikhoneni va ngo va kha tumbela badi swi clear ku na i va yingisela tikhoneni so swi lo kahle i fan ya i nge tshami kha yi landzela munhu ki chinga swi clear ku i landzela music wa yena wa yingisela hona mhaka leyi so hayi Arits guys Arits mhaka ya kona yeleyo heta le misawu stuff like that leswi loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe